Okay, so welcome man kakabsat sina YouTube channel tako, and of course thank you so much sin patuloy as magsuporta sina YouTube channel. And wada gayam di damag member na de Rivera no sino di title ni na ikanta kat based on my research biag di title ni na ikanta. Okay, no magagayam di kayo po tako kakabsat, wala di tutorial takwable sin no kayo version. So, i-click yun lang sin nga to ay nay. Okay, so no mailat ako gayam din na ay purple sina ay chords kakabsat. Di iyat ako sa 4th strum lang ay pababa. Okay, so 1, 2, 3, 4. And diretso tako sin verse 2. Nandiyan at magay sa tina sinada ang musika. Waliwaday ng dama, uray waday problema. Okay, so kama na di verse 2 na, and then manta ulit ako kasinsin chorus, tapos verse 3. No dang tangkunan pa mo